إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إزتري اللبت أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أرجل من دينك متيجا متبا إسلام دين أدي هما شريعتك متيجا متبا إسلامي شريعي مي حقيقتها أرجل من متيجا تبوا كمتك الله سبحانه وتعالى يا حق الشكر أدا كرنجه كمي أرجل منا الله سبحانه وتعالى دبي أم بقول نعمتك أرجل منا كي فريها مسلمون جعتوجا لبي كان إله كي شريعة التبع وابه كموجا لبي إسلامي شريعة ديننا ومون ميادو باي بيفرونا إبهيوه أي أرجل من مي كورت تهوجا ميكورا شريعة رانغلتو أي توه إسلامي شريعة كي نوني يفره فلاي چتوه مي كلكم وسنالين جه نقطة إدت أد مولين رانغلو وسنو منو إنجت رانغلو كورت تهوجا شريعة قرآن إكم إسلامي شريعة دنيومو ඒගේ මුරාදු ඒගේ මානවර ෆුලාවෙකින් එබදේ ඉංගෙත එහෙම්වීම ಕೋರ್ಟಕಂ ಕುರಾಕಮಕಿ ಎ ಕೋರ್ಟಕಂ ಹುಷೆಹಳೆ ಮಸ್ಸಲ ತಹುಗಾ ಕಾನೂನಿ ಹುಕುಂ ಇವ್ವು ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹುಕ್ಕಮುಗ ನುವಾನಮ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂಗಿನ ಹುಕುಂ ಬಿನಾಯಫಾ ಒನ್ನನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗೆ ಮಚ್ಚ එහෙම්වීම ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ इस्लामी कौम तहुगा ए कौम तहुगे शरीय तुगे बड़ो बा बिनाफ में वन्ननी इस्लामी शरीय तुगे मच्च हम विमा अरुगन में दनगन्नंग ए बजे इस्लामी शरीयत की खोबा खंग आदे वर कुरुको दन्नवानम इस्लामी शरीयत की अरुतकुंगे हयातुगे हुरिहा कमे अरुतकुंगे हयातुगे हुरिहा कमे अदुलवरिकमा ओगावरिकमा एकु मी दुनियमतीगा हिंग आखिरतुगे बाजवरिकन लिबिगतुमा अल्लाह ताला एकशअलुवा फावा फुरिहमा मनहजक देविफावा नमे मी मनहजुगा अगीदा वसिमने अळुकमा अखलाका सुलूक वसिमने मुआमलाता सियासता इक्तिसादा आदि वेरिकमुगे निजामा शरीय कुरुमुगे निजामा जिहादा मिफद हुरिहा कमे हिमने ये इस्लामी शरीयत है मिकियानी एवी मी वरा फुला माने हकीकत एंगेत एहकम इस्लामी शरीयत की इंसानी हयातुगे हुरिहा दायरा शामिल हुआ गोतुगे मतिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावलवा फवा शरीयत एहवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरानुगा ए कमा बहे गोतुं वही कुरब्बा फवे वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियाना लिकुल्लि शै मी नहल सूरतुगे अड्डिह नोवनाय ಅದು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಫಬ್ಬಾವ ಲೆವ್ವೀಮೆ
ei komme kame bayan koddevva gotuge komme kame bayan koddevva gotuge adi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani ekalek fanuge haya puluga amali gotum mihuriha kame dakkawafa ehmi me ekalek fanu evves kame evves janibe nota wahakeki evves engale dulu nukuravva ei iktisadu kamugavies ei ijtimai dirulun kamugavies akhlaq kamugavies alukan kamugavies adi muamalat kamugavies verinna rayitunna onna gulun kamugavies mihuriha kamaka ekalek fanu masakka kuravva masakka pul kuravva amali gotun dakkawafa ade labati akhunnaaqtu bune ule eccegge hori riiti kama furiha makan fennani eya ehen accaka ala kime ehen kamun islami shariatagen kirit rasul sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi iru duniyege halat oti kihinetto algon men balala fi nama mi o jahalatuge andirikama den rasulullah sallallahu alaihi wasallam islami shariya tagen wadagen e shariya qaim kurevvima demvi gota mikankama behe gotun algon men visnala fi nama den algon men visnene islami shariyatige furihama kan ade ero muli duniyega was oti konkahal usuletto adul verikamge usulto nuni jangalige usulto gada miha gada ei jangalige usulunto e usuloti allah taala maykurabi insanu wani alunnan hadafu bazaruga vikka insanu bazaruga vikka puri zamanige wahaka midanno ninge emima e zamanuga makkage bazaruga mudaagaden hen insanu vikka embima insaniyatu em hisabu algon menna wazan kollan ebe enge miwahaka migota mikan engunu kamugavis kampon nudevidanati amille libe anghen darin khasako anghen darin ekudin bodwegen ailaya libidane badnama kattaka nota kaambon nudevidanati kinetto hadani diritibba walulani kobato insaniyat diritibba walulani miwahaka bayan kurabba allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawe wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون نحن سورة فانساس نواناي ما نهي أدي أي ميهك أنهن دري لبيج كمو خبر لبيج دبيج نما أميه جمونو أندري بجن دانت أندري بجن ده ناين إكمو هتام لبيجن وحالوجه emiha dewnu khabaruge nubakamun mistakunge kibang ena niwawegane ladun nikameti kammatiga ena ekujja gengule nibawe nuwata fasganuge teriye ekujja koppala nibawe enage hituga nuwata sikundige embure wahaka allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga genna wafimon euren kura hukum hada nubawegembe tibe fulum visna wada ganno أدرس وحي كربا فابي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت مي تكوير سورة أبنا آية نوناية ماني أدي دريوبا ولولي أنهن دريا سوال كربا هنده إنا مرالي كون كشج سبب هي إذا ما نقول باي ميهون ألوكان كرمون دياي amilla atun kosha masha hadafawa budutaka engi wadanno kaaba ge wasain kitab budhurito yami hum amilla atun kosha masha ge hadafuri bud
emihum bunamundiyai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa zumar suratuge timwana manai Allahge hadurata timammen kuttan koddinumam menui timammen etakechchaka alukamen nukoram budutaka kon gotakatto Allahge hadurata emihun e budutak kuttan Quran ebes Quran ennen ecche ebes arebbar ennen ecche kihinetto ekan Quran emi kobato emihun sikundi anebbeyaku taritaka alukam koramundiya anebbeyaku alifanan alukam koramundiya adi gasgaha gessasha tafatu takeccha alukam koramungendiya adi kalaku odigen nowa kamak kabu dawwa kuri bayaku wes emihunge terega olun emihuna kiyani mulhidunne mizamanuga kalaku odigen wa kamat inkar kura mihunna kiyani etistunne admi eru kankan hurigoy sihura khurafata sumpa kamuge aqida yakiwes mujtamauga wakihippala fawa murdaru kantattaki Allah Ta'ala ge wahi basfulgawe wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr al-Baqara suratuge sateka dewanay manai ehnekkamako e shaytanu kafiru eure mistakunna sihru unganna dinumunne Sulaiman ge fan kafiru yodaga tiyakinun adi kahinegge gatak gos emiha buna ecche qabul kofi miha ge namadu salis dos wanden qabul nukurabane kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadis basfulga we riba kewma juwa kulma mulataketi kewma bangura boima viefariga makaru heduma zine kuruma mifada huriha fahish amal takevani mujtamauga gade waki pala insani haggu take adul insafegge kundi fashevves ne zamanenge mifada jahilu andir duwaswarga islami shariyatagen emme fahoge rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen e shariyata mistakunna goalebumu eru tibi mihun e dini biru kamfate adi tedui e dawata dekola waram madbayako ekale fana imam miwahaka waskirit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala angawa fawe emihum beenum wi Allah ge shariya nimumakaggenna yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun tawba suratuge tiris devanaya manai euren edeni Allah ge nur fulu ebahi islam din euren ge angatakum fume nivvalumashe namas kafirun kitamme nuruhunas Allahu ekalaage nur fulu furihama kurabom menui ekalaange irade nukurawate ade mifada aniya verikama jahilu kamuge andirikamuga oy duniye alive ujalave aniya verika netigendi islami shariyatuge sawabun kami evves mihaku debaswane kamennu wima mihisabun hingawa balalama islami shariyatun libidin haggutahi kobato insani islami shariyatun algon menna insanuna libidin haggutahi kobato ade em furatama komme insanaka hodadim waki waki haggutaka balairu ege terega himene baikanta talgon dannawala na huriha kame mifada kuru darsegga no geneven em furatama kamaki diri hurumuge hagg diri hurumuge haggu emi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq al-an'am suratu ke satek fansas evnay mani adi Allah hurumat tari kurabba fawa nafse hagga kanula numarashe hama yaikuga alweti kamun nere insani karama lidi dinumuge haggu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawe
ವಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನಾ ಬನಿ ಆದಮ ಇಸ್ರಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಹದ್ದಿಹವನ ಆಯ ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿ ಮಾಯಕ್ಕುರವ್ವೀಂ එහෙන් ආයතෙක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබනි යා අයුහන් නාස් ඒ මිස්තකුන්නේ ඉන්නා ඛලක්නාකුම් මින්ذكරින් ව උන්සා හම කෂරුන් තිමන් ඉලාහු තියබා මිහුන් හද්දා ෆවනි අන් එහෙන කාෆිරිහන ගිෆරාතුන් وجعلناكم شعوبا وقبائل අද තියබා මිහුන් බාබතක قبيلاتك بسوالවීම لتعارفوا أي තියබා මිහුන් එබ්බයක අනබ්බයක تعارفوا فني دني وقت مرتكي إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا تيابا مهنج ترين أمه ما ميهكي تيابا مهنج ترين أمه تقوى ميهاي أمي ما أتي مهنا نون نونتو إذا ما نوجا أمه باروجا ميهاي أمه مرو ميها أمه ما أميها إكمل الله سبحانه وتعالى ميوتي كريسيزم مولين دوالا ياتا ರೇಸಿಸಮ್ ಎನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕು ಕಲ ಅರಬ್ಬಕ ವೇತಿ ನೋತ ಅಜಮಿಯಕ ವೇತಿ ವಕಿ ಗೊತ್ತೆ ಮೊಳು ಕಮೆನ್ನೆ ತಕುವಾವರಿ ಕಮುಗಾ ಮೊಳು ಕಂಗೋತಿ ಮಾಯಕ್ಕಂಗೋತಿ ಎನ್ನಂತು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ತಕು ವೆಸಾಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂಗೋತಿ ಏಗ ಲಾ ಫರ್ಕ ಬೈನ ಅರಬಿಯಿನ್ ವಲಾ ಅಜಮಿಯಿನ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿತ್ತಕ್ವಾ තක්වාවරි කම්මෙනුවී අරබියක අජමියන්ගේ මච්චක නැතේ වෙස් තෆාත් ගියත් වරසාෆ් අදලු වෙරි කමා එක මුආමලා කුරුමගේ හග්ගු අදලු වෙරි කමා එක මුආමලා කුරුමගේ හග්ගු ඉන්න අල්ලාහ් යඅමුරුකුම් බිල් අද්ලි වල් ඉහ්සාන් නහල් සූරතුගේ නොදි හොනාය මානේ හැම කෂරුන් අදලු වෙරි උමෂා إحسان تريوما الله تعالى أمرك ربته أدي إهن آياتك أنقوني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ما إذا سورتك أبنا آية ما ني أدي بيكو ميهن دكت يبا ميهن غا أفدفاوا رولي وري كمي أي تيبا ميهن عدل وري نومك ما تشبار ولا كمي كمغا نهداش ورصاف هم إهم ಅಮಾಂಕಮುಗೆ ಹಗ್ಗು ಮಿದನ್ನವಿ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನುಗ ಎವಸ್ಕಲ ಅಮಾಂಕಮೆನ್ನೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮುದಾ ಫೇರುಮ ಮೀಹುಂ ಗತುಲು ಕುರುಮ ಹೆಂಗೊಸ್ ಎವಸ್ಕಲ ಅಮಾಂಕಮೆನ್ನೆ ದುವಸ್ವರಿ ಏಕಮಕು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯ ಕಾಯ ಮೂಮು ಹಿಸಾಬು ಮೊಳಿ ಮುಜ್ತಮ ಅಮಾಂ ವೆಚ್ಚ ಅಮಾಂಕಮುಗೆ ಹಗ್ಗು ಲಾ ಯಹಿಲ್ಲು ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಅನ್ ಯುರವ್ವಿಅ ಮುಸ್ಲಿಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಸಿಸ್ವಾಲ ಬಿರುಗೆನ್ನ ಉಮಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುದ್ದವೆಗೆ ವಾಕಮೆ ನೂನೆ ಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಅನೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ ಅದಾ ಕೊರಂಜೆ ಹಗ್ಗು ತವ್ವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಖುವ್ವ ತೆರಿಕಮಗೆ ಹಗ್ಗು ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಇಖ್ವ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತುಗೆ ದಿಹವನಾಯ ಮುಮಿನುನಕಿ ಅಖುಂತಕಕೆ हमें अहम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ेगा असवे अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरु माने कोम्मे मुस्लिम की दे अखुन्ने एना के अखायं अनियावरिये नुआने अदि एना निकमतिको देर कोशेवस नुलाने हमें अहम में इतरु हहग्गे वाहक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के असवे ए हदीस का वनी हग्गुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه مي مسلم کی روایت معنی ام مسلم کو ان مسلم کی مچا حق گوے دنونه ای اللہ کے رسول ہے اے حق کی کوبات ہوئے حدیث کربی اینا یا بدل وجنم سلام کرما اینا کے دعوت اجابت دینما نصیحتک ادجنم نصیحت دینما کیمسن علی حمد کفینما یرحمک اللہ کیوما بل وجنم زیارت کرما
ಮರುವೆಜ್ಜ ನಮ ಜನಾಜಾಗ ಬಯವೆರಿವು ದೆಂಗ್ ಹಿಂಗವ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಬಲಾಲಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಎಮಿಹುನ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ಎಮಿಹುನ್ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ಅನ್ಯಾವರಿ ನುವುಂ ವನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತುಗ ಕಂಡಾಳುಬ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವ ಫವೆ ಮನ್ ಕತಲ ಮುಆಹಿದನ್ ಲಮ್ ಯರ್ಹ ರಾಯಿಹತಲ್ ಜನ್ನ ಬುಖಾರಿಗೆ ರಿವಾಯತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತುಂ ಅಮಾನ್ ದೀಫಾವ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಮರಾಲಿ ಮೀಹಕ ಸುವರುಗೇಗೆ ವಸ್ ನೊಲಿಬೆ ಹುಟ್ಟೆ ವಿಸ್ನಾವೆಂಜೆ ಹೆನ್ನು ದೇವನಕಮಕಿ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮುಗ ಅದುಲ್ ವೆರಿ ವೊಂ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮಕಮುಗ ವಿಸ್ ಮೀಹುನ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಅದುಲ್ ವೆರಿ ವಾಂಜೆ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫವನಿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن يقاتلوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ممتحنا سورة جي أبناء ما نتيبا ميهن دينا هوري تيبا ميهن هنغرام نكرا أدي تيبا ميهن غوتي كدرم تيبا ميهن بير نكرا ميهن تيبا ميهن هيوكن هتا ಅದಿ ಎವರೆನ್ನ ಅದುಲುವೆರಿ ಗೊತ್ತುಗ ಕಂತ ಕುರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನಕ ಮನೆ ನುಕುರವತೆ ಹಮ ಕಶರುಂ ಅದುಲುವೆರಿಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗೆಂ ವೆತೆ ಹೆವ್ವಿಮ ಲೋಬೆತೆ ಅಖುನ್ನಾಕ್ತು ಮಿಫದ ಮಿಸಾಲ್ ತವರಬ್ಬಾವರು ಅಂಗೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಮಿಫದ ಆದೆ ಮಿಫದ ಮಿಸಾಲ್ ತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಕಾಬೆ ಹೇಗೊತ್ತು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಕಮ ಬೆಜ್ಜಿಯ ವರ ದಿವಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿದಾನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಕುರುಕೊಲ್ಲಾನಂ ಕುರುಕೊಲ್ಲು ಮೆ ಕುರಿಗ ದನ್ನವಾಲಂ ಒತಿ ಮಿಯದು ಮಿ ಹೊರಿಹಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಸತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಅ ಕಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿವಿ ಮೀಹುನ ವೈರ್ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಬೈಫಾರು ಮಿದನ್ನವಿ ಕಹಲ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನುಗೆ ದಳತಕ ಎಬ ಹೆಲ್ಲೆಂ mi zaman gos jahiliyatu abe ingeto ei konkala jahiliyatetto ilmen vidalwani ei vihiwana karunuge jahiliyatu kurigoy jahiliyata burama bodu kama ilmen vidalwani ei kibegento mihar ilmu oefa islami shariyaten oefa mihuriha kame fenifa den jahilwima ma derennunta ಕುರಿಗ ನಮ್ಮ ಏಕ ಹಲೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮೆ ನಂಗೆ ಮೀ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಎಹ್ವಿಮ ಮಿಗೊತುಂ ಬಲ ಇರು ತಿಬೆ ಫುಳು ವಿಸ್ನಾವಡಗನ್ನ ಅಂಗೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಹುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಕೊಂಕಾಲ ಹಗ್ಗೆತ್ತು ಹೋದಮ್ಮೆ ಉಳನಿ ಅಂಗೆನು ಜೀನ್ಸು ಬದಲು ಕುರುಮುಗೆ ಹಗ್ಗು ಜೀನ್ಸು ಬದಲು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಫಿರಿಹನುನ್ನ ಎವ್ವರು ವಾಂಬೆ ಫಿರಿಹನ ಕವ್ವಾಂಬೇಣುವ ಹಿಂಗೆ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಫಿತುರತಾವಿಸ್ ಖಿಲಾಫ್ ವಾಂಬೇಣುವ mi konkahal haggetto mi hodamme ulen anhenun na kaaveni kurumuge haggu mi hama mi zamanuga mi dawwa kura haggutake ingeto hewani kinetto algon men visnanje he kame mi ingeto algon khasa ko algon me zuan mi fada fitrata khilaf etan haggen hodu mottaka mi insani haggutakuge namuga eba masakekku hama ehemme individual rights waki farudunge hagguta ge dashun ejjinsun kaaveni kurumuge haggu asliben ewaje mihar duniyege eba tivi bay qawm tahuga ekama huddadi qanuni gotun huddadi fahuri qawmuta ebu kowato algon menge mi ilmu ati konta kuto algon mi dawa kuran timanna mena pura boda ilmu wari bayaku nete eka kowato ilmu hame hemme murtadwa mihuna adab dinumaki haru kashi fikureke mi haggu hodan masake kura mihun bunan murtadwa mihuna adab dinumaki ei haru kashi fikureke mikala bayawaru kanta talgon me miwahaka dakkam vejje waraddiu ko wahaka dekkidan ehmima ವಿಸ್ನಾಲಂಗೆ ಎಬಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗೆ ಮಾಯಕ್ಕಮ ಏಗೆ ಸಮಾಹತ ಏಗೆ ಫುರಿಹಮಕಂ ಏಗೆ ರೀತಿಕಂ
එමෙ ඒක හිෆහට්ටම් වී ඒරුන් අල්ගොන් මෙන්න දෙහයාතුගේ බාජ්‍යවරිකන් ලිබේනි දුආයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්න එම්මෙන එකමුගේ හේව තෞෆීක් දෙවුන් وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته